kumaskandi online magazine ngibingelela uNjabulo waMkhwanazi ngimi lapha nendoda ngeke ngize ngiyazise ngizothi nje impili yalwa awubonile yaphupha emhlabeni mfowethu yaphila mfowethu kunjani sikhona njani ngikhona ngani yakwethu sikhona mfowethu sila ku listening session eNjabulo langa mhlambe ukuthi ube ingxenye yomcimbi engicabanga ukuthi isemisha kanje emculo nomaskandi ngama listening session ufika kanjani lokhu uphatha kanjani no izinto ezintsha ziyafika mfowethu ziya-introduce ama-listening session asiwazi sijwayele nje ukuthi kurekhodwe estudio kulale estudio kodwa into enjengalezi siyayiqala kodwa-ke sithi kuyinto ebalulekile enhle futhi ihambisana nesikhathi so-ke nami ngiyingxenye-ke namhlanje kuzolalela umsebenzi siza ukuthi unjani njengoba uzophuma nje namhlanje ngo-12 ebusuku nami ngiphinde ngibe ingxenye yawo kwezinye zey'ngoma uma ngicabanga imbili engiyingxenye yey'ngoma kuwona lo msebenzi uzophuma namhlanje kaNjabulo mfowethu iphumile i-album ngeke ngayilalela idlalubi kakhulu khona ingoma laphana mfowethu oyikhiphile nomfowethu uSminofu ngicabanga ukuthi abantu abaningi bengakulindela ukuthi usebenze nomfowethu njengoSminofu ngenxa-ke mhlawumbe yoku-understand kwabalandeli emculweni ukuthi hhayi abaculi bayazwana makanje kanje mhlawumbe lokho kuwe kukhona yini mhlawumbe amazwi noma amabi noma mhlawumbe kukhona yini ngesilungu mhlawumbe singathi i-backlash oyitholile ngokuthi usebenze nomculo njengoSminofu noma kufika kanjani kuwe lokho no mfowethu abantu bakujabulele kakhulu ngabe ngiqambamanga kukho nje ngizothi ngilo msebenzi ayikho into enegative ekhona ngawo abantu bakujabulele nalokho futhi uthi ngamaciko siyasebenzisana noma kuyinto abantu abangayilindela cause ngokubalandeli nje bokuchaza basuke beyijethi mhlawumbe ngeke usebenze nobani ungasebenza nobani kodwa bakujabulele kakhulu mfowethu khona ingoma lapha mfowethu leya ngoma leyana uyayazi ngathi leyo ngoma nawe mhlawumbe usuke wabona mhlawumbe inkundla zokuxhumana bathi abantu idinga indoda yangaphi umtubatuba engicabanga ukuthi umdumazi kuthini uphola kwanjoko lapho ngoba abantu bavela ngobuningi bathi yazi ngoma futhi hayi ngoba ingemnandi bathi imnandi but ngenxa ukuthi abantu bayakwazi ukubona ukuthi hayi uba ingafitha kamnandi la ihobosha lithini lapho no mfowethu ngike ngayibona kakhulu isikhathi esiningi beyikhuluma abantu leyo kodwa sithemba ukuthi ngoba phela kusaphilo kungenzeka phela mhlawumbe nangesinye isikhathi kuphinde kwenzeke noma kungasekho manje kungasabanga manje ngoba ngeke kusakushintsha osekwenzekile kodwa-ke mhlawumbe ngoba phela siculela abantu into abantu abayithandayo nabayifisayo ngeke igcine ingenzeki at the end of the day mhlawumbe kuyokwenzeka one day ukuthi ihobosha singasho ukuthi alinankinga nokuthi lisebenze nawo umfo wangaphi angeke umculo engeke ngisebenze naye lo sema kakhulu mfowethu ngokuba nathi mhlawumbe amazi akho ngabe bakela bosela ukuwela phambili ukuthi ngicela ukubonga abantu ukuthi bawusebenze wakho ngicela ukuthi baqhubeke bawusebe njalo ukuthi ukhombisa ukuhamba kahle kakhulu abantu bawuthakasele kakhulu from day one uphumile bengakawuzwa besenza ngamaklipi kwakhombisa ukuthi hayi abantu bawulindele bayakhombisana nangendlela bawuseka ngayo ngicela ukuthi baqhubeke bawuseka abantu bangadidekile uyabhama yaphuma baphinde bayirelease isibili so omabili right mabudlala le yaphuma eqaleni noma udlala le ebisilandela after a week or so into right yonke noma futhi singezingane mhlawumbe in detail inesithu mhlawumbe ukuxhumana phakathi kwakho neVirgin Music ukuthini phakathi kwaleyo contract leyo ihobosha lengaconfirm yini mhlawumbe ayili-clearness ukuthi kwenzakalani in terms of ama-royalties nomculo walo uqhubela manje phambili njengoba ngimdala nje kade ngafika endimeni so njengoba kade ngivele ngisebenza no-DistroKid so kwaba ney'nkinga-ke last year bakhumbula uDistroKid uthe kushintsha kancane ukusebenza kwawo so kunezinto esingakayi-understand ngase ngithi kulo nyaka umsebenzi wami ake ngiwudistribute nabanye abantu that yonke into iqondile wafika mfowethu eCarnival City ngomcimbi omzukulu wadlala ulive abantu bakujabulela kakhulu ngiyakhuluma ingoma laphana kwako ezinye owayishaya ethi yazonulisela abantu mfowethu uma ubona beyijabulela ingoma yakho iperforma live ngicabanga mhlawumbe wokuqala usungaphika mawuthi bengesikho kwafika kanjani lokho live performance kwawokuqala mfowethu ngakujabulela kakhulu futhi kufana into angizange ngicule lutho phela ngoba bangangena beyicula bona baze bayiqeda so ngakujabulela kakhulu kujwayelekile-ke vele ukuthi iy'ngoma zami abantu bayayithanda bayayicula so ngiyakubonga lokho kuyinhlanhla futhi ngisazoqhubeka ngibenze njengoba namanje nje isithombe sa-iPhone sigcwele wonke umhlaba isiculwa abantu besithanda so kwaba futhi ngiyabonga kakhulu kulelo thuba no asibonga kakhulu futhi amazwi wakho mhlawumbe kunjabulo langa nje ukuthi ibe ingxenye yabantu bokuqala ba-introduce ama-listening session kumaskandi ngicabanga ukuthi lokhu uyawukhuphula umculo amaskandi engathini sibonga kakhulu bafowethu abantu abayenze lento kubalulekile ukuthi into enjengalezi nasiyijwayele masiyibona kwabanye bezenza futhi sibone ukuthi ziyasiza in terms of marketing and everything siyabonga kakhulu mfowethu kakhulu siyabonga ithuba
Maskandi Magazine siyabonga mfethu. Maskandi Magazine siyabonga. Ihobosha leli phansi emshisani siyabonga. Qondile. Awuzwa. Siyabonga.